Raja, lijepi pozdravi. Danas, četvrtak, 16. juli 2026. godina. Idemo danas da malo snimamo i slikamo četvrtak. I odmah ovdje na početku ovaj transparent, dobrodošli kući Kozarčani. Opet Enes Kahrimanović, zaslužan za ovo, a montaža, postavljanje, ELO, elektroinstalacija. Sad idemo malo gore prema pijaci da vidimo danas lijepi dan, očekivati je dosta raje danas, kao što se vidi. A i ovamo, autoprovona kod Keme iz Umre. Vidite. Ovo su auta na čekanju za pranje. A njih dvoje ko pčelice. Ko pčelice. Vrijedni, uvijek vrijedni i nasmijani. U nastavku ovdje kod Dine Šalešević. Evo vidite. Šljive, ovo je već počela čačanka ljepotica, jel da je? Grožđe. Prvo da kažem selam za sve. Aha. Salam sve svoje mušterije i da doći. Svaka čast. Evo vidite Raja, kod Dine svega i svačega. Vidite, i Bostan, i Dinja, i sve. Pa Raja, bujrum. U galeriji, obično. Ujutro, jutarnja kalendisanje, pa ćemo onda nastaviti na četvrtak. Tako je također ovdje intermezzo. U intermezzo vidite Raja, isto puno raje, dođu jutarnje kalendisanje. I odmah i ovdje Boro sa svojim dinjama. Samo da vidite ove dinje, bona čovječe. Prave, evo je redovno ovdje svaki dan. A ovo isto tako da postavimo, da podsjetimo, srce su uradili humanitarna organizacija Kozarac. A sad nastavljamo gore u čašu. I sada da vas ovako podsjetim za neka dešavanja u narednih 7-10 dana. Da znate, već smo pisali, već sam objavio više puta, šehidska dženaza u Kamčanima. Također da vas podsjetim u nedelju, 19. jula, idemo po šehide i vozimo kroz cijelu krajinu. I pozivamo Raju da izađu ili u Kamčare, da dođu, da dočekaju naše šehide. Da odamo počast svim našim nevino ubijenim lijeve i desne obale strane. Ove godine će se klanjati dženaza za 5 šehida. Također, naravno, u ponedeljak 20. je dženaza. Isto tako, Raja, još jednom poziv. Dođite. Kako je? Dođite i da dočekamo u Kamčanima šehide, a također pozivamo Sanjane, i Ključ, i Petrovac, i Bihać, i Krupa, Otoka, Novi, da izađu, da isprate naše šehide. Satnica kad ćemo biti gdje u kom mjestu, ne znam na pamet, ali već sam objavio na Kozarac.eu i Facebook i portal i mom privatnom, a tako i drugi su portale objavili, pa ja tamo ćete moći informisati. Znam da krećemo iz Šejkovača u 11 sati, pola 12 Bosanski most, pola 1 smo, ja mislim, u Ključu, 2 sata Petrovac i dalje ono za Bihać i ostalo, sad ne znam na pamet. I također, evo, i ove godine, koncert godine Elvira Rahić. I kao vidimo ima Nuki, Dževat Kaptanović, to će biti 29.7. Organizator je naravno Elvir Grozdanić.
će biti i organizator kao i svake godine i sve pohvale za njega. Tako, sad iduće sedmice će biti i kolačijada, bit će i uskoro i folklorijada, već je folklora. Također, motorijada, gdje ste, kako ste? Dobro, kako ste da pozdravim svoju djecu tamo u Americi, u Engleskoj, tako želim. Kako se zoveš ti? Mina Paratušić. A Mina, svaka čast. Evo imate salame, svi od Mine Paratušić. I prijateljima, svima. Svaka čast. Malo me prekiduje, ali nema veze. I motorijada će biti, ali posebno me ovako fascinira, sad će biti, da znate, jedno lijepo druženje, ali to će biti više druženje nego neko takmičenje, šta biciklijada. Ne znam sad datum, 1. 2. august, sad nisam siguran, bit će to obaviješteno, ako ne idući četvrtak će opet obavijestiti, ali ova biciklijada, to će biti nešto fantastično. Druženje, kako ste? Super. To će biti druženje i vozanje, a naravno i upoznavanje ove naše okoline, jer mnogo raje nije, na primjer, bilo nekim dijelovima Kozarca. To će biti prilika da uz druženje, vozanje biciklom upoznamo malo više naš Kozarac, naših 5 mjeseci zajednica Kozarca. Tako se, alaikum salam, mi se dobro, evo dobre, evo došao je Bahru da zabilježim. Bahro, hoće li, evo Bahre uvijek jaja, ona vazda, i ona vazda na jajima. Jel da? Pa hej, ja tu svoje jako. Friška jaja. Ja šta, evo vidi, evo. Svima 10 dana je. Ma nije, evo, kod Bahre je sve friško bolan. Joj, bože, šta će od njega? Pa kičo. Jadno muško. Ovaj čovjek, on je baš ono jadno muško. On krene Pa kako neće biti jadan kad se preuzela komadu i pare? i pare. I on pođe da kupi kruha i kaže, kad sam pošao po kruh, mogu i paštet kupiti i... Nema problema. Ali pašteta se malo prekrije da se onda duže traje, jel? Ne, otvore me nama. Nakon 10 dana otvoram. Aha. Tako sam da idem preko poklopca. Aha. Pa da. Svaka čast, evo vidite, to je čovjek. Jadno muško. Evo vidite, pizzerija Max kod Henije. Isto tako otvorena, radi punom parom. Tamo mi neko maše, moram otići tamo da vidim kom maše. Naravno. Sam malo. Evo moram napraviti ovako jednu sliku sa ovim lijepim curama. Evo ovdje isto tako. HM Manus. Ove djevojke koje radi ovdje, jako su vrijedne, svi hvale. A ovdje sad, gdje je neka, jazz bar, šta ima? Sam malo. I sad evo vidite, ovdje dolazimo. Kako ste? Jeste dobro? Dobre. Raja iz Zenice, vidi ovo. Raja, hoće li? Samo da ovo, čovječe dragi, čega vi ovo nemate, šta ovo lijekovi, neki berga lijek, šta je to? Sam malo. Opet i ove godine kao i prošle godine, jel? Treća godina, eto, Jel da? hvala Bogu, uzastopno narod nam zove, O, fino. traži, eto, pa smo opet došli ovdje. Evo vidite, Raja ovdje. Ponude, pčelije meda i svi preparati od pčelinje proizvode. Sve organsko. Sad certifikatom, znači, može preko granice se prenije, sve ima. Znači, sve ima, samo organsko, ništa, nije se. Super, da vidimo ovako malo još da vidimo. Ovo ću ja malo da zabilježim i da vidimo ovo isto čajevi, isto sve organsko. Evo gledajte Raja, vidi ovo. Evo ovo je sada ovamo, kako ono ovaj čaj od Rujevina. Ovaj momak još, jesi ti iz Zenice? Iz Kaknja? Evo Raja, Zenica, Kakanj. To smo uvijek ekipa, Čovječe, dragi. svake godine dolazimo zajedno. Treća godina kako smo kod vas. Jel de? Svaka čast. Ali nema šta to. I kaži mi, kako Kozačani prema vama jesu li? Nema šta, to je najbolji narod.
Svaka čast. Hvala puno, dječko moj. Najbolji, a i mi njih, Boga mi volimo. Živ na izdrav bio. Svaka čast, svaka čast. Hvala puno, živio ti mi. Evo sad da nastavljamo dalje gore. Uz čaršiju. Sad ja više na sred ceste pa slikat. Jarane, evo ga, auta vriju. Također nisam spomenuo i fudbalski turniri i utakmice koje će se dešavati sad u narednih 15-20 dana otprilike, naredne 2 sedmice otprilike. OFK Mrakovce i FK Braslo. Evo ga, i ovamo. Akva je puna. Pa da, to je to. Evo vidite, sada je tačno 9 sati i 5 minuta. Evo vidite, raja, čaršija već vrije. Emšo Balić, evo ga, kod njega isto, vidi kolike su ovo dinje. Kako ide? Odmah da vam kažem, ovo je proizvodi svi iz Ališića. Iz Ališića. Bostan i dinja. Da. Paprike, paradajz, ostale stvari iz Kozarca, nije svi da Aha, znači, ovo je, a šljive isto kozaračke. Pigetalić, evo ga. Balić, sada, Svaka čast. paprika, paradajz. A ko su, ovo su vlasnici, je li tako? Ovo su vlasnici. Vlasnici. Ališići, jesu Ališići? Svaka čast, svaka To su čast. mladi vlasnici. Isto tako samo da vidite da ove klupe nisu uzalud postavite, ipak se koriste. A tamo Sahiba Kenjara, mog komšiju, mog jarana iz djetinjstva. Sad zadnje vrijeme vidimo samo na četvrtku. Nismo u Zavać, nego nekako sad došlo puno raje i nema se vremena. Puno familije i svega, pa nemamo vremena jedan za drugog. A bit će zimus, jesenas. Evo vidite, ovdje je standard. Četvrtkom velika ponuda, pogotovo sad ovaj period. Zizi radi punom parom, vidite ovo. Šta reći? Ali, hej, ovo se mora zabilješiti, ovaj je specijalac. Ima penziju $4.000. Ja, da. A ti? A tvoja penzija? Nemam, ja nisam radio, ja sam... Ti si neradnik. Ja ne radim, niđe, nemam ništa. Ja nemam 20 maraka u dvoje. Ajde, napravit će mi neku akciju da ste sakupi para, bar za potpisu. Evo šta imam, 2 marke da treba... Ima više. A jebgat ću vam 10, ja vidim. Jadnik. A vidite raje, vidite. Gdje ste momci, šta ima? Sve dobro, pod kontrolom? To cijenim, jarane moj. Evo vidite, ja pričam sad o Zenci, o Raji iz Zence, šta ja znam, ali vidite i od Raja iz Zence došla Senad Delić, poznati tiktoker. I on, evo ga sada. Gdje ste Raja, šta ima, jeste mi dobro, o Zeničani, jeste dole pozdrav onu Raju iz Zence. Jasno. Evo vidite, Raja, čaršija puna. Ovo se vraća ono vrijeme od prije korone. Jer poslije korone je počelo smanjivati raje, ali evo dolazi Raje, opet se vraća u svoju čaršiju. Evo, idemo sada malo da se ovako kad mi ovi dođu sa
autima ovamo među raju ulaze. Mislim na ove security ili šta znam. I ona dostavna auta i on dođu ovdje. A vidite, ovdje nema šta da se kaže. Evo vidite, Raja i Srebrenice nisu bili, ima, ne znam ni ja, već duže vrijeme, ali evo danas došli, naravno, u svoj rodni kraj, ali će. Evo, Esno iz Gradarca najzad došao, nije ga bilo, ima mjesec dana. Esno, znaš ti da ti nama nisi otpjevu ni jedne pjesme poslije korone. Ajmo sad jedna ovako, da se posjetimo na tvoje kvalitete, ajde. Ostala je moja majka, vjerna domu svome, a mi djeca rasuli se po svijetu bijelome. Vraćamo se majci kao zreli ljudi i svaki od nas moli, hajde majko, sa mnom budi, odmori se majko jednom, jer za odmor nisi znala, nek ti staro sretna bude, sve za djecu ti si dala. Ostarila majka rano, znam joj svaku boru, proteče joj život cijeli u znoju i u moru. Na život se stara požalila nije, a znali smo da je zbog nas 100 nevolja bije. Odmori se majko jednom, jer za odmor nisi znala, nek ti staro sretna bude, sve za djecu ti si dala. Izvela je naša stara djecu na selamet, svima dala hljeb u ruke, ljubav u amanet. Ništa nije onom ravno što je majka dala, na ruke joj svi nosimo, kažemo joj majko hvala. Odmori se majko jednom, jer za odmor nisi znala, nek ti staro sretna bude, sve za djecu ti si dala, nek ti staro sretna bude, sve za djecu ti si dala. Svaka čast, evo Raja, kod Esije, Baminje isto tako, čuli ste. Idemo sada, nastavljamo dalje. Gdje ste, kako ste? Hoćemo salamiti Amerika i ostalo. Ovdje hoćemo i reći da svi dođu, da je ovdje nigdje bolje kao ovdje. Ko u džennetu, ha? Bolje nek u džennetu. Tako, to. Ovo je dunajlijski džennet ovdje. Jes, tako je. Svaka čast. Jes ba, što ima, jesi mi dobro? Dobro je. Mašala, svaka. Jel de? Evo, i ovdje sada, došao i ovdje, sad sam ga odmah ovako, da ga, dok nije u ovoj masi, da se ne izgubimo međusobno. Jel da? Još jednom ponovit ćemo za folklorijadu, za folklorijadu. Folklorijada je 25. komoda, 23. ujutru, četvrtak, bit će kolačijada, onda navečer igramo na trgu u Prijedoru, ispred Patrije. To je isto
jedno veliko druženje pozvani od grada Prijedora, ako Bog da. Tako da... Znači, iduća sedmica za folklor je aktivna. Pa jako aktivna. 29. zna da ima humanitarni koncert, Da, znamo. 27. ima druženje sa HVO, 31. koncert u Neiri, pa tako da je... To ćemo obavještavati ovako idući i na portalu i to. Obaviješta, ali valjda ćemo stići. Aha. Mladi smo. Mada. Hajmo sada jedan da se malo narod ne nasmije. Sad smo zapjevali, sad gdje se nasmijemo. Prvo konstatacija. Sinoć čitam, čovjek raste do 25. godine. Ja sam volio znati da li to zna stomak i guzica majku. A sad jedan malo nezgodan, ali moramo ga ispričati. Ajde. Policajka na dužnosti. Aha. I u međuvremenu dobije menstruaciju. Zove ona policijsku stanicu, kaže, ljudi, pošaljite nekog da me zamijeni, ja ovako ne mogu biti ovdje, moram ja ići. Nakon 3 sata dolazi policajac, pjan ko crna zemlja. Kaže, pa gdje si ti došao čovjek? Kad si ti javila, o čemu se radi? Prvo je turom častio načelnik, pa onda njegov zamjenik, pa onda komandir, pa onda mensur, pa onda sakim. Tako kaže da sam zakasnio. Zna se zašto. Pa logika, zna se zašto. Nije trudna. Sad još Amerikanaca. Suade, hoćemo pozdraviti tamo Raju, po salamu. Hoćemo, pozdrav za Ameriku. Sakramento, jel? Pa ja, mislio sam ja kod njega. Aha, pa dobro, ne znam ja. Evo, znači i od ovdje pozdravi. Mislio sam ja često gore. Svaka čast. Njegova tajma i... Pa, komšije. Naravno. Evo nas sada ulazimo u pijacu da vidimo što ima tamo. Gdje si Juka kućo stara, što ima, jesi mi dobro? Naravno. Vidite ovdje ponude su fantastične. Danas ne treba govoriti šta sve ima kad je, nema čega nema. Dresovi su još uvijek aktivni. Džesba, kako ste? Vidi. Dobro, sve. Djeca dobro, unuča dobro, sve dobro. To lijepo čuti. Džesi, Kemo, je to sad unuča, jel? Mašallah, ljepoti. Sluša Dido? Ne sluša, znao sam. Opišao Dido, ne sluša, ne znam kako... Jel de? Hoćemo posalamiti njemu, tu mi je Švicarsko. Svaka čast, živi zdrav bio. Evo viš, Raja iz Čereka, jel de? Tako je, Šiste Džela zvani Đeđa. Pozdravljam moje Kozarčane, a također i svoje Čeričane. Svaka čast. Redovno dođem u svaki četvrtak u Kozarac. Svaka čast, dobro došao u Kozarac, svaka čast. Hvala, ovo je naš čerički zet. Aha, jesam. Njegova supruga Samka, Đalatić. Jest. Draga, redovno nas pratim, baš je ovo fino. Hvala puno, živi zdrav bio, vidimo se. Ajde da vidimo. Ajde. Koga posalamti? Mason i moj djec, Mason, Melin i Maj. Aha, gdje živite vi? U Holandiji. U Holandiji, koje mjesto? U Zandvoort. Evo, Raja, veel groetjes naar Zandvoort. Evo, sad smo u pijaci ovdje. Kod Senade Paše, šta reći, vidi. Zar ima tu šta reći? Zar se ima ovdje šta reći? Pašo vrijedan kod Čelica. Ljudi moji mili, ovo malo me ovako sad u zadnje vrijeme, kako sam ja počeo ovako snimati ovdje, Pašo postao vrijedan. Normalno, uvijek sam ja bio. Senada, hoće li? Hoćemo pozdraviti tamo, one unučad. Unučadi, sinovi. Ja sam smađala, nema ga i on došlo. Sestre, zetove, prijatelji, svi koji nas gledaju. Hvala puno, živa i zdrava bila. Evo vidite, da? Ovdje su. Ponude, šta kažu?
A vjerovali ne, evo ga, sad će i 10 sati. Gdje si? Sivac? Iz Holandije? U Hatet? Kut. I ovamo, skroz. Evo vidite ovdje robe. Evo ima i priglavaka, mada ljeto, a vidite tamo sada. Čajevi kod ovog čovjeka. A ovdje kod ovih gospođa je, evo već sve rasprodano, 10 sati, ama baš sve rasprodano, jel da? To, kako je, vidi, došla snaha, unuče, došli da vidi šta sve krva radi, jel prodala sve. Svaka čast. Evo vidite i ovdje. Nema čega, nema. Odakle je ovo? Iz Prijedora. Palančište. Palančište veliko. Tako, kažu. Da, vidiš kako. Pa znamo se, neka, vidite, Raja, isto dobra ponuda. I ovamo isto tako. Gospodine, hoćeš se predstaviti prvo? Čazim Bosankić, Kamičan. Raja, čujete? A kod Karanić probuje rakiju i ima pravu jabuku. Jel da? Najbolju danas što sam, evo da vidiš, evo etiketa. Svaka čast. Od sada kupujem tamo kod njega. Svaka čast. Raja, kod ovoga čovjeka Pa i ja imam. pčelinji med, ove sokove razne koje on ima, Ja. medove, džemove, nema čega, nema. Ovdje je samo jedan dio od njegovih proizvoda. Ja sam prije jednom snimao njegov i voćnjak i sve, nego što on radi. Vidite, fantastično. Sve je fantastično. A sad, proći kraj Hajre, onda bi to bio bezobrazluk. Evo vidite, kod Hajre još pored što ima, isto tako sve je planulo. Evo ga. A isto tako, Hajru morate sada, dok je ovi sad sezone, naći preko puta Spajdera. Onda isto tako, svaki dan. A ovo danas na pijaci. Tako, pozdravi, fino. Tamo je muž, Dido, jel da? I unuče od Hajre, sad idemo ovam prema Tarzu. Šta da kažem za Tarzu? Sve najbolje. A sad, ovamo, vidi ovo Raja. Vidi Amerike, vidi Raje iz Amerike, vidi Mujkanovića, viđaj Mujkanovića. Bosanci koji žive trenutno u Americi. Jesam dobro rekao? Svaka čast. Dido, Čile. Djeco, slušaj Dido. Slušaj Dido. Slušaj, ba Dido lopov. Dido najveći lopov, je tako? Evo vidi, djeca kažu da si lopov, jel da nisi? Ljudi moji mili, evo hej, Paljevnu ugledam nakon toliko godina, nisam ga vidio. Pa gdje si ti, dječko, jesi mi dobro? Spreman? To cijenim, Jarane, svaka čast, joj. Ovoga Paljevnu kad vidiš, mrak mi pane na oči, ali opet ne mogu bez njega, jebo ga koga nije vidio, ne znam šta sa njim. Sad od Tarze, vidiš, idemo ovako, pa lijevo i Osman Menković i njegove knjige, ja prvo uslikam knjige, jer ja kad sa njim se raspričam, ja zaboravim uslikati knjige njegove. A Raja, ko kupi knjigu, nećete se pokajati, garant. Osmane, jesi mi dobro, zdravo, živo, veselo. Prijatelji, prvo da te pozdravim, a drugo da zahvalim dragom Allahu što mi popravio ovo moje zdravlje, pa evo mogu ponovo doći u ovaj naš Kozarac i ponuditi još nešto ovih mojih knjiga, ovog mog pisanog blaga, kako i ti često kažeš. Da. Što se tiče zdravlja, hvala Bogu, za sad je dobro. A tebi hvala što me svaki put... Nema na čemu, živ ti mi je izra bio. Evo, Raja, još jednom.
Sluša li on? Sluša? Ma naravno, ma ne ja to. Ma mi Kozorčani, mi slušamo žene, to ne ja, nigde. To se zna. To se zna, mi smo poznati po tome. Ima nas koji nismo iz Kozarca. Evo, odakle je Raja? Iz Zagreba. Iz Zagreba čak. Došli na pijacu i pozdravljamo sve poznati. Hvala puno, Đilja. Svaka čast. Može jedan selam za Kosovo, Bagdir i Razlin. Lijepi selam. Veliki selam. Slobodno, postavljate kome želite. Selam od gospodarca, svi, koga god znamo. Svaka čast, živi i zdrav bili, sretno. 5, odakle je ovo Raja, sve ovo, Kamčani, sve, je li tako? Iz Jaruge. To, kaži, moje prve komšije, Jaruga. A ima i Sarajlija, je li? Ja, došao Jaruga, došao Sarajlija u Jarugu. Odakle je žena odakle? Pa naravno, tako nam je svima. Raja, hvala puno, živi nam i zdrav bili i sve najbolje želim. E sad, prvo se predstavi. Sad reći ja sam Jasminka iz Sali, od sela Abibo. Salamim znahim bratu u Americi. U Ameriku, sve pošjatne širom svijeta, moju sestru u Lozari i njezinu Fadinu Cijeru. Svaka čast, živi nam i zdrav bili. Brata onog što je kod mene, eto, Ed Herman. Svaka čast. Evo vidite, još Raja, Jesi kako je? Mašallah. Evo vidite, Raja. Ko u priči, vraćaju se ona vremena od prije korone. Evo vidite, Raja, 10 sati i 5 minuta. A? Pa dobro, moramo zabijašti da si došao, nije te bilo 6 godina. Čovječe, dragi. Pa izgleda da sam... I Raja, to bilo to za danas, za ovaj četvrtak, a do sljedećeg četvrtka, nadam se da sljedeći četvrtak isto ovako biti. Živ nam i zdrav bili i pozdravi svi snage. Vidi ljepote, vidi čaršije, vidi ovo. Vidi.